به مناسبت 21 سبات روژا زمان دایی که یا جیهانی ایران هات نباهد ev برنامه عالی گرینندتی چند دوکار جواکی یا شارداری قیاسی هاتیه دارستن آرمانجا به برنامه گرینگی و بالکشاندن روژا زمان دایی یا جیهانیه دوی چارچوبه دمی دو پانلیستن هجا سر زمان دایی که برنامه بروه ببین هر وها دو دنگ بیجی من هجا ایشه بمرانه ev یک شیرز چالاکین گرینندتیا چند دوکارین جواکی یا شارداریا پیاسیه گلک چالاکی هاتن دارخستن و ده چالاکی بین دارخستن جین وکی اون زانیم که اب 8 سالن تو درفت و امکانین مین وکی ریبرین خواجهیت نبون خوابن لگل بیه کشی گلک کسین کرد هم سر بخو هم جی بریا سازی و تزگه هم با گلک کارین چند هنری و تایبت یه زمان بشاندن لی اینو جی که خوشیه ام بریا شارداریان به امکان درفت شارداریان وان برنامه هم بریوه دبن هلبت ام خواهی پوتانسیل و هیزین جور به جورن لی اف پوتانسیل موتیواسیون جور به جور لگل شارداری هرمی دیگر هیزا شاردارین هرمی اف هیزان خورتر دیگه اف جی که خوشی راستی جی پشتی 8 ساله که ام بیجی رشو تاری ایجا اف کسین هانی وکی سربخوشی و بریا سازی و تزگین سویل جی کاری خود مشان از او حاضر یعنی هنی کس ایشه بدنوا منانه هلبن میوانید مین هجا وکی محصول سروت دنیز چارچوبه زمان و دنگیجی دا به برنامه ایشه ببین اتوازم شکلی بحثم نیستین خوب کم هرکا برنامه ببی رنگیه می بدو آخی برین خوین هجارا پچکی مجارد زمین و دنگیجی پیش راجی دو دنگیجی من هجار گلمنه پشتی به پانلی امی لوانگو دار بکن با آوایتی شهر بهل راستیجی ایجار دوازم پانلیستی خوی اول ناسیم سرمامسه سروت دنیز امویج انستیا کردیا آمد ناس بکن راستیجی هر دو پانلیستین من قال از من دا اکتورین سرکنه نام نشانین سرکنه یعنی به طرفت و امکانین گشتی او به سر خوشی او بریا سازی جور و جور کاری خو مشاندنه ماموسه سروت هم وکی دیروکناس هم زمانناس هم جی درستار به سالان به قادا کردی دا خبات کریه او گلک برهم هلبراندنه و گلک برهم جی ورگراندنه کردی و هر و هاوی الاقدم جگر خوی و آرام تگرانه وکی درستار سر زمانی کردی و سر ویجر کردی درستانه ام سپاسیایی دکن که ایرو بمره و وقتی خوش رو رقتان دیه مامسه کرم که نها 21 سبات آنها ایدن بگشتی اما بیشتر تواهی جیهانی تی ام بین چالاکی تیم دار خستن لگلک ولاتان پرسکریکین زمان دایی که هنه این مجی پرسکریکه که بیا و هج برویجی هر سال 21 سبات دا به چالاکین جور و جور امجی پرسکریکا خواهی یا زمان دایی که چجالیه پرورده و چجالیه جواکی و اکیدن سیاسی و امتینن زمان جا گفت که ام بحثا زمان خواهد دکن زمان دایی که دکن زمان کردی دکن ام بحثا هنک تشتاد کن ام بین بسایا فلان تشتی زمان ما حتی ایرول سر پیامای ام بین دایی کن ما دنگ بیجن ما مدرسه ما جبر و تایبتی جی جوان سه هزین ما یا جی سازین ما انگرینگ این که زمان ما دایی که حتی ایرو پاراس ما دایی که ما دنگ بیجن ما و مدرسه ما به بونه ایشه اما لسر دنگ بیجیه هنکی بسکنه یعنی که سازیه که چوانه تشتکی چوانه که کاری بیاد دناب او قاس به درفتی رجی زمان ما حتی نها لسر پیا بگره و بینه ایرو ازش هنکیش آلیه جواکی و تکیلیا دنگ بیجیه یا به جواکی را لسر بسکنم
aliye müzik kare minine, sinore minine, mamoste veysi evi basa evi bike. Ez bi prani yani de peşketina civaki da anji de honandına toren civaki da tekiliyen civaki da dengbeş xwediye roleke çavanın. Roleke çava dilizin. Wan tora wan tekiliya çava saz dikin. Ligor derfeta xu ligor dema meş xu demeke kine mil bikinasi basa weye kirkin. Yatin jî em her tim basa dengbêjiya xwe dikin dengbêjiya xwe dikin lê ji derveyê me jî li welatê din jî dengbêjî hebiye heye didome lê ev heye li cîhanê guherge rengên cuda girtiye an jî em bin bi pêvajiya destpêkirina ku êdin serdestiya nivîsê dest pê kiriye li hinek welata taybetî ê rojavayî dengbêjî hêdî hêdî guherye lewra civakê xwe bi rêyên cuda cuda îfade kiriye derdê xwe gotiye yani bi şano derketiye roman derketiye rojname derketiye piştî pergala perwerdehiyê derketiye herî dawiyê jî sinema derketiye o anha vê serdema ku em tê dane jî mecrayên dijital yani ev gav bi gav civak û têkiliyên civakê ya jî ê xwe îfade rêyên wê xwe îfadekirine guherîne. Lê ême ji ber şert û mercên me yên cuda ji ber ku me ew guherîna xwe ya asayî yanê ji ber ji gotinê berbinivîsê ve gav bi gav heta ku em bigên sînemayê pêvajoyeka asayî nîne ême hîna jî dengbêjî girîng e yani ew rola xwe wenda nekiriye. Em hîna nikarin em nekişne wê astê ku em dev jê berdin ya jî em li paş bihêlin hîna rewşeke wisa tune ji ber wê jî dibe em hinekî zêdetir bala xwe binê zêdetir vekolin. Ya dinê dîsa em Kurd zêde pesnê dengbêjên xwe didin dengbêjiya xwe didin û em pê serbilindin bêguman mafdarin jî ku em pê serbilindin lê ev heye em zêde gotinên ji berkirî dikin mixabin yani anha li zanîngeha jî û em bên di kovaran pirtûkan de jî gelek xebat tên kirin lê paşî hinek xebatên hêja hatin kirin lê piranî ji berkirinek heye gotin dubarekirina gotinên ji berkirî heye zêde kûrbûnek tune analîzek dawrandineke kûr ya ku rastî jî wî ruhê dengbêjiyê bi civakê bide fehmkirin da ku civak bi awayekî baştir lê xwedî derkeve ew dahûrandineke wisa nirxandineke wisa kûr ku bandorê li perwerdehiyê bike ya jî li nifşê nû bike hêna ew tuneye ew ya jî ciyê mixabiniye em wê jî bibêjin. Ca em werin qala dengbêjiyê bi xwe bikin. Niha em dikarin dengbêjiyê wek saziyeke civakî a ku îro ya jî ev saziyek em îro dizanin rola wan hemiya bi hev re pêk tîne yani îro dibistan heye rojname heye televizyon heye sînema heye gelek rêyên ragihandinê hene lê di wextekî de di demekî de tevahiya van kara dengbêja dikir yani nûçeyeke nûçe bibiya dengbêj belav dikir nav civakê de em bên naxweşînek biya şerek biya tiştekî nû derketa çi biya dengbêj digeriyan ew tişt li nav civakê belav dikin hemû ragihandina civakê bi rêya wan pêk dihat. Înca gava ji xwe tişta muhîm jî ev e civakek ji bo ku bibe civak divê bi heman tiştî kêfxweş bibe bi heman tiştî jî xemgîn bibe. Niha gava ku ew dengbêj li nav civakê digere stranekî dibêje ya jî behsa bûyerekê dike ku ew civak li her derê ya jî li her herêmê di derheqê wê bûyerê da di derheqê wê tiştê ku nû qewimî de bi heman awayî bifikre. Gava ku ev tişt em bên li Serhedê jî li Botanê jî li Amedê jî mirov bi heman çavî ya jî bi heman hişî li bûyerekê dinêre di nav wan de têkiliyeke derûnî saz dibe. Yani toreke civakî saz dibe wê çaxê civakî bûn pêk tê. Ew tişta ku em celadên derûniya civakî sosyal psikolojî bi vî awayî çêdibê civak jî bi wî awayî dibe civak. Yani gava ku
em ji heman tiştî keyfê negirin, ji heman tiştî xemgîn nebin, wê çaxê ew civakîbûnê de pirsgirêk heye, qelsbûn heye. Em nikarin bêjin ku civakîbûna me tam gihîştiye asta ku tê xwestin ya jî asta ku xwe temam kiriye kemiliye. Ca dengbêj haya wî jê hebe ya jî tune be. Pîvanên ehlaqî di nav civakê de belav dike. Çi dike? Gava ku strana xwe dibêje, çîroka xwe dibêje, mesela xwe dibêje ya jî bûyera ku bihîstiye radigîne, ji tişkî radibêje baş e, ji tişkî ra jî dibe xerabe, ne baş e. Gava ku tiştekî civakê de nav wek baş ya jî ne baş hat belav kirin, ew dibe pîvanek. Êdîn civak jî li wê gorê dizane ku tiştek baş e ya jî ne baş e. Ew nirx çê dibe. Pîvan çê dibe, ew pîvan êdin nav teva civakê digere, ew bi xwe jî civakê bi hev vegirê dide. Ya dinê dengbêj di strana dibêjin, lê bi tenê ji bo ku bi dengekî xweş kêfa mirova bînin negotine, nabêjin. Dengbêjî di heman demê de saziyeke perwerdehiyê ye. Yani gava ku behsa hem bûyera filana dike, behsa dîrokê dike, bûyerên qewmîn dike, ji nifşê nihara, ji nifşê nûra jî divê ev bûyer pêk hatiye, ev ji ber filan sedemê pêk hatine, bila haya te jê heve careka din vana dubare nebin. Ya jî ew bûyera xerab ku hat serê te, hat serê pêşê te, bila neyê serê te jî. Bi vî awayî perwerde dike, şiyar dike û hafızayekî, bîrekê pêk tîne. Yani ewan agahiya teva di tûrikekî de kom dike, li tevahiya civakê belav dike ku civak hemû ji heman tiştî haydar bibe. Ev jî aliyê dengbêjiyê perwerdehiyê ye ku ana dibistan dikin, lê di dem şertên ku dibistan tune bida, ev karê dengbêjî bû, yani perwerdekirina civakê. Yani me got pîvanên ehlaqî belav dike, başî ne behsa başî ne başiyê dike. Vanê hani çend deqe? Valla ne? 5 deqe dike. Em ê serra gav bidin. Yani misyona ku îro ew karê ku îro dibistan dike, internet dike, radyo dike, televizyon dike, sazî dezgehên perwerdehiyê êdin dikin, wana tev demekî de dengbêj pêk danî ji ber wê em bên sazî, yani ez bi xwe taybetî ji ber wê wek sazî binav dikim. Ya dengbêjiya me jî ji ber şert û mercên cuda li herêmên cuda hinek rengên cuda wergirtine, ji aliyê muzîkê ve dîse mamoste Weysê wekî ez derbasî aliyê wî nabim. Lê ev heye salên 1800 de bi taybetî divê mere behsa Evdalê Zeynîkê bike. Lewre Evdalê Zeynîkê di dengbêjiya Kurdî de em bibêjin hîmekî bingehîne û şoreşek pêkaniye. Mixabin beriya wî dengbêjiyeke çawa hebe zêde belgel berdestê me tiniyan jî em nizanin. Lê di derbarê çîrokên ku derbarê Evdalê Zeynîkê de tên gotin, mamoste jî her tin dibêje, em tiştekî fêm dikin. Evdalê Zeynîkê li berdestê kesî hînî tiştekî nebiye. Nexweş dikeve, di xewna xwe da dibîne ku ew garis di qirka wî de diçin û radibe û deng dengbêjiyê dike. Ev çi ye? Ev redkirina dengbêjiya beriya xwe ye. Hostayî wî tune. Hostayî wî hev ye serşopa hostayê xwe meşe û demek hostayî wî tune tiştekî nû afrandiye. Ev yani em wî awayê dikarim wisa binî. Ji ber wê jî biye wek dibistanekî û li dû wî jî em bibêjin êdin ferzê ye, reso ye, şakiro ye û ya jî ew dibistana dengbêjiya serhedî bi pêş dikeve. Ji ber wê jî gava ku em qala dengbêjiya Kurdî bikin, çanda Kurdî, zimanê Kurdî ya jî parastina dengbêja a ziman em bikin, bi taybetî divê em behsa Evdalê Zeynîkê bikin, vê taybetiya wî bikin. Yani ji ber xwe ew qasa belav nebiye navû dengî wî. Tiştekî din jî heye muqabil demkê me lêzekê nasî bêjim. Mesela Evdal
hem gülê têk dibe hem jî şêxsilê têk dibe. Manawî çi ye? Manawî ku ew pergala dengbêjiya berya xwe têk biriye. Yani pergaleke nû afrandiye em wî ji wê derê jî fam dikin divê em biyaje bikin. û biya min sedema ku evdal rengekî netewî girtiye bandor hevderê kiriye ew e ku li tevahiya Kurdistanê geriyaye. Yani çi bi karwanî ve çi jî çûna xozanê û vegerawî be hema herêma ku neçûbê tune ye. İhtimalek mezin jî bingeha wî ew e ji her derê bingehe girtiye. Ji hostayekî tenê megoh xwe perwerdenek ya jî tiştek jê hîn nebiye. İhtimalek mezin ji her herêmê girtiye û ew tiştê nû afrandiye. Bi boneya 21 Sebatê roja zimanê dayîkê ya cîhanî em careka din spasiya xwe pêşkêşî dayîkê xwe, dengbêjê xwe û medresê xwe bikin. Piştî wan jî çi kesên ku keda wan pêşvebirina zimanê Kurdî da derbas bû ve dixwazî bira qasî serê derzî be û dixwazî bira gelekî hêrfe. Naha em gotinê bidin mamoste Weysî varlı lê beriya wê dixwazim piçekî wî bidim nasîn. Ez zanim hemûyê yani ber gerek kesên wê wî ji nêz ve naz dikin. Ew jî rastî jî navnîşanekî serekeye di muzîka Kurdî da. Heta salên notî wekî muzîkjen muzîkê hilberan diye yani wekî muzîkjen vî karê kiriye. Lê niha wekî lêkolîner û nivîskar karê xwe dewam dike. Bi tabîra wî di ilma muzîkê de xebatên wî gelekî hêja hene. Li ser akademî û yani di warê akademîkê de akademiya muzîkê de li ser terminolojî xebatên wî hene. Her wiha bala wî bêhtir ser etîmolojiyê jî rastî jî ez jî bala min dikşîne etîmolojî bêhtir etîmolojiya peybên Kurdî balkêşe mamoste Weysî ne tenê Kurdistanê li İngiltere li Zûrihê û Swîsrê ya gelek bajarên Ewropayê jî beşdayî semîneran bûye panelan daye wekî axîver îro jî bi me re em spasiya wê dikin ku wextê xwe ji me re veqetan wê ser muzîka Kurdî û ji me re hinekî biaxiver kerem mamoste. Hevama ez belki hinek ji we ji min bixeyde jî di nava gotinê me de ez pêşî bêjim ji ber ku ez nêrîna min bi nêrînek müzikolojî ez ê biavim. Mirovayî demakî dest pê kir mirov bi hereketê laş û bi îşareta ağaftin kirin ragihandin yaxına büyük hareket yekirin le ya sereke fik bu ango müzik bu jibebe kasıcı em le dünya dema kala müzik edibe em de bejin müzik zamanı gerduniye ne hereviye zamanı gerduniye dema em de ben müzik zamanı gerduniye kam icat benerin diroka müzik geçiyor. Hevama Penigala dengi müzika Kurdî Sümera cinne Xwedayê Sümera heta îro heman Penigala hatiye afirandin. Xwedî Penigalekin müzika Kurdî müzika Kurdî dema Sümera'da rejeyên ne Xwedayê Sümera pergal girtiye û navê vê demê jî navê müzîkê nav ne müzîk e evalma. Berî zayna Îsa 476 de rahip Pindarus ji bo qîzên Zeus ji bo qîzê Zeus navê gotiye karê periya musîka karê periya Araba goti el musika, Osmaniya goti musiki, Farsa goti musikal. Her metevlu gor zamanı hava nabek ledaniye. Le Kurda lure hevalno. İroji dema ki em geliye xudxin xewem dibên bilorîne. Çend lûrî ka jere bêje dibên. Amûr etme heyî bilûr. Duê demê de ji wê hunermendên jin mênar gotinin. Ji bo komik wan heye, koma jina jere dibên zameru,
koma zameru en hindikayı bidüsüdü şes kesin kom didama kadaya enkide ev jin iro roji em pergala on dişopinin em lepe şine stranen kelamen jubay şine te gotin em jara dibin stranen zemari jiber ve kaseci ev xwazim ijar dest be müzika kurdî çi bêjim ew müzika ku li ser xalqa Kurdistanê bi aborî bi civakî bi erdnîgarî bi olî û bi polîtîk dirûv girtibe û bi zimanê Kurdî bê gotin müzika Kurdî ye ji ber vê jî em wata pênasa müzîkê bi civakî dikin em dibên müzik dengê wêneya herêma lê hatiye afirandinê ye dîs dubare bikin müzik dengê wêneya herêma lê hatiye afirandinê ye ew herem çi bi müzîka wî jî ew îjar dema ku em kala müzika Kurdî dikin müzika Kurdî çar tişta ruhê xwe girtiye balma yek kar yek coşa bedenê adinê şer a sisiya jî girî hüznü stranê hüznê sedî nod û pêncî wî jin çêkirinin jina Kurd bi afrandiye jina Kurd afrandiye dengbêjê me yê mêr li civata anî ziman stranên zemar sedî sed jin afrandiye mîna kesê bêjim were bêmal tenê bi devê me ratî çêkirin di nava Awsa strana de ama delal hayranok mîna kes nava bêjim Evdalê dervêşê Evdî delalê Qerejdağê heta êvarê tu bijmêrî tiştî bi devê jinê hatî çêkirin ya jî bi ruhê jinê hatî çêkirin mêr çêkiribî jî bi hes û ruhê jinê hatî çêkirin îjar çar babetê müzîka Kurdî heye balno yek serayî a dîwanê dibistanî îro li Rojhilat li Hewreman li Soran li Rojava ev müzîka dibistanî tê bikaranîn lê li Bakurê Kurdistanê piştî İslamiyetê şûn de müzîka dibistanê duruvê xwe guherst hinkî bû gelerî gelerî jî îjar dema em qala dengbêj bikin gelerî jî di nava xwe de li gor herêma cûr bi cûr e îro rojvata em dibêjin dengbêj tenê ew kesekî destê xwe dixwe boya xwe û stran dibêje ew tê bîr meriv lê ne were ye balma ez lêborîna xwe dixwazim ne were ye ji ber çi ne were ye Mehma Arif Cizîrî Behdînî ye dengbêjê Behdînê ye Şükrî İzol dengbêjê Sürûcê ye Bakî Xido bavê Salih dengbêjê Rojava ye dengbêjê me herêma Berfirata Jorîn Berfirata Jêrîn Serheta Jorîn Serheta Jêrîn Botan Hewreman Soran Behdînan her dengbêjê wan cûr bi cûr tarz û şiklê wan jev cuda ye Serheta Jorîn bi meyê herî zêde mey û duzele û bi kemanê stranê xwe dibêjin Berfirata Jorîn bi temburin bi şengal û Qerejdağ bi bilûrin Rojava pirê wan bi bisk û tembûre Behdînî dîsa bi tembûre Soran ji xwe dibistanî ye bi kom e ji ber vê qasê jî dengbêjê wan gelek em ji hevdû kanûn bin cuda bikin her dengbêjên herêmê li gor herêma xwe li gor vê çanda herêmê û li gor fêrbûna dibistanî strana dibêje hunermendê me Hêja Saîd Gebalî lê ev stran bi soranî dibe li hember wî
Dibistana soran da ev pergala denge müzika kurdi ki makami vi be soznak dibêje. Ji malbeta makami rastı. Ji ber vê qasê jî dengbêjê me na ê binxet, ê başûr, ê Rojhilat Hewreman, ê Serheda Jorên giştikê wan bi makamên tevayî dibêjin. Lê Kurdê me dengbêjê me Serheda Jêrîn herî zêde li ser rêgeza stran dibêjin. Rêgez jî 4 dengin, 5 dengin. Ji ber vê qasê jî em kanin müzîka Kurdî bi devê dengbêj wextan guhdar bikin, tenê em xalek tenê negrin destê xwe, em tevdî 4 perçê Kurdistanê û li gor vê herêmê ew dengbêjî em bigirin, esas bigirin destê xwe. Ya dinê îjar ez ê werim rola jinê di dengbêjiyê de. Heval mı? Min vê îskê jî got. Stranê me serbest ritm, xwedî ritmên serbest. Yani ê ku bi silabîka bişek û melîzmatîk di nav hev de dixûne û stran dibêje, avana em dibêjin stranên bê pîvan. Stranên ritmên serbest em dibêjin. Avana jî sedî nodê wan ritmê xuna ji çandî, ji xebatê çandê girtinin. Mînak ez bêjim, stranek te dema em dibêjin lê 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 lê. Ev reva hespeyî. Em ji ve re dibên silabîka bişek. Lê wexta ki îro Ewropî dibêjin rap. Ewropî ji xwe re wî navê lê danînin. Wexta dibê keçê dînê wala min got we nizanim ve çi bêjim. Ev jî silabîka bêşek e, resîtatîf e, di müzîkê de resîtatîf e. Dengbêjê me na bi seda cara wana bikartînin. Ji ber vê qasê jî em demakî em di bala xwe didinê di dema Sumera de, Hûriya de, Urartuya de dengbêjê herî mezin jinin. Di dema Urartuya de kraliçe yani Keybaniya Şubhat jini xwedanê çengî û tareyî. Dema dimire 12 hevalê wê müzîkjen pêre dixin gorê. Dîsa Urxiya Emiya dema yekem notayakî îro li dünya kabul dikin li ser keviratî nivîsandin keçin hûrînin ji hûrînin strana lawkê mîtanî û qesîdeyek nivîsandînin ev jî dîsa jinin. Meryem Xan, Nesrin, Gülbahar, Dayika Cemil vana giştik dema 1930 hade yeku Radya Bağdayê Kermanşah û Tehran çêbû durak stran gotinin. 1622 de jî begê Betlîsê Abdulxan di dema wî de dengbêja jin akî herî bi nav Besnayê. Em lê mêze dikin Radya İrîvanê qasî dengbêjê mêr jin hene. Aslîka Qadir bigire, Fatma İsa bigire, Suska Simo bigire, Asê Evdal bigire. Yani bi dehan jinên me dengbêjenin her yekê jî di rolek xwe gelek hêja di müzîka Kurdî de bikaranînin, lîstinin di heman demê de havê mamostê min servet jî anî ziman demakî vî karî kirinin pêre çanda Kurd parastinin, pêre zimanê Kurd parastinin, pêre bêjeya Kurd parastinin ji ber ku netew bi du tişta tê tune kirin. Yek jê müzîka wî Pîsagor dibêje, yek jê müzîka wî, yek jê jî zimanê wî. Konfûçyûs jî heman tiştî dibêje. Dema tu bixwazî netewek tune bikî yekem müzîka wî ya duyem tê zimanê wî tune bikî. Ji bo müzîka wî dibe
کسی خوانناس روشنبری خوانناس نتونناس و جوانی بسیطه جبوی زمان جی دایک بسیطه دبی اره کنفوشیوس دبی جبوی نتوک تتونه بکی یکم موزیک آوی دویم زمانی وی جبوی موزیک روشنبری وی خوانناس و جوانی بسیطه ایرو ام دجین و جبوی زمان جی جنی وی بسیطنه اویا جم ایرو دجین پرگالا سردست هادی قزدار و قلاق واتا گوتن جبوی زمانو تو نکرنیم اجی برادر گوتنی خوب قدینم بلکی هنج دیدن مکانی بابو گوتا لی دمامتونه ایش بوی که و مگهدار کرد دیسا دوباره از سلام و حرمتی خوشوار دبیجم مالی آبابن که مانیه مهر بیجی میرکونا خوشوار راستی جی ام سپاسیا ماموسد کن گله کی هم هورگری هم جبهه عادی تجربه و زانی مستویسی ماموسه سرده دویش با پشروژی نتنی پانه ورک کاری هنچه بدل فته شهرداری مجی و نوعی که وقت دبستان هدی نبودن برخو اجبرش مساجی که بدن شهرداری مجی نهاجی باسی پرسپرسیو یانجی تبینی belki tişekat bir ve khas par hem de derbarê 21 Şubat roja zimanê hem jî ji bo panelîstên me axêverên me hebin pirsên we têbîniyên we pêşniyarên we fikrên we em li verin bi qasî 5-6 deqeyan jî gorê em bêjin herkê 10 deqe li vir bin ji bo vêya eger ez bendê me yani em dikarin li wê jî guhdarî bikin ez dixwazim pirsekê ji Mamoste Servet bikim rastî jî behsa rengbêjî ên wê em jî karîgeriya wê ya civakî kir lê li wek parastin û naqilkirina zimên da yani belkî bixwazî tiştek bibêjî yan jî em dikarin çawa li vê meselê binêrin Mamoste. Ew ritmê jiyanê têkiliya bi jiyanê re pê parastin şu ziman jî tê parastin û müzik jî ji xwe li ser ritmê tê avakirin ji ber wê jî ew dengbêj bi du awa ziman xwazeyek bi wê müzîka xwe her tim di nav civakê de wî zindî dêre lê tiştekî din jî dike yani me got nûçeya digerîne bûyerên ku dibin nav civakê lê tiştekî din jî digerîne gotina jî digerîne bûêja jî digerîne gotinê pêşiya jî digerîne yani tişteke zimanî a ku li vê herêmê hebe bi xwe re heltîne dibe herêma din jî a wê heltîne tîne virahanî ji bûyî awa jî di aliyê ziman de jî di nav herêman de birin û anînekê çê dike têkiliyekî datîne û dibe sedema dewlemendiyê ev jî bawekî parastina ziman e lê ev jî heye bi taybetî piştî ku dibistan zêde bûn û perwerdehiya Tirkî zêde bû di aliyê zimanê dengbêjiyê da jî hêdî hinek xerabûn çêbûn ewana jî êdin mişareka din ya jî wexteke din anî îro deng nema ya jî ew ji aliyê dengbêja dengbêj jî teviyek reng nînin dengbêjê ku di nav gel de hene dengbêjê mîra hene dengbêjên ku tim feznê axew mîra dane hene lê ê ku di nav gel de bûne me behsa Evdalê Zeynikê kir mesela Sürmelî Mehmet Paşa gund dayekê gund qebûl nekiriye ev çi ye yani xwe pêva girê nedaye ku bikarbe rexne bike ev mişarê vî awayî zêde ne lê dema me ya jî ewa me mixabin derfe 320 metre denk de hereket lê erdek çiya bin demakî du qatî bilim bi 62 hin daha bilintir bi 1208 ji ber vê qasê jî ez ê mînakek dinê bêjim ev ji ber ku sewt û awaz û erdnîgarî yani coğrafya erdnîgarî û civakî ew biyolojiya li ser mirov ew bandorek dike ruha şivanperwer İbrahim Tatlıses yek Tirkî dibe yek bi Kurdî dibe li ruha li Serhedê jî Şakiro û
O Özcan Deniz. Şu kadar bir her beşi yek bitir ki yek bu kurdu bitir. Dema denge van gohdardı ki her yacı tenörü. Denge tenör. Eri. Le dema ki Şakir o Özcan Deniz dıkire goymer derziydi bu. Mina derzi goymer öyle. Ama Şivan Perver İbrahim Tatlıses çuka bakire ev denga nermi. Ev jişe ernigari uje khwazaya civakiye. Mevve biskeci gotiya müzik denge herema le hatiya afrandine iyi. Civak krej be müzik avici krej. Civak pehlivan be müzik avici pehlivanı. Civak ağa be müzik açe dikici ağayı. Ciber ve kaseci ev duvari biyoloji de ev bandora bir. Medgelek bername televizyon edici ani bu zaman de sale haftaya hatta haşte utiştek le ser halka Kurdistan'a bakır hak fraksiyon bu. Dede kadar ku kavan özgürlük yolu nizam yani bir navi fraksiyon bu. Tezjuana ve çaylı persi tadgo Türkiye'den Türkiye dugo eşivancı mı? Kijan şivan, doktor şivan yani Sait Kırmızı Toprak. Doktor şivan dugo ona Ozan şivan. Jiber ve kaseci Bandora Strane Jiberku durruhi Strane de Navaroka Strane de empenasa bir vakit adıken endben müzikçiye müzik ev sevtu avaza ku mrovje ceş hes u xwebûnî têde dibîne müzik ew ew müzîka ku tu jê cêj bigirî xwe têde bibînî û jê tiştek bigirî ew müzik te dibe û tu car müzik bêteraf nene dema ağa de ji bo ağa hatî gotin di dema şoreşê de ji bo şoreşê hatî gotin kesên ku li hember şoreşê jî asimilasyon û tiştê mîna viya wê bikaranînin ji ber vê qasî rola müzîkê mîna kezê bêjin ketbîra min strana Bingöl Şewitî girî ama tiştik werkir ki di nava Kurda da li ber wî govên têlar sandin. Ew berstina wê çandê wê stranê wê hestî da wê çandê ki li ber wê girîniyê negirî biraqsın. Ev jî ava şoreşî ez bawerim ez wer
مساعدة هبالة هبة بني وقت لا كيكي ويسي او كيكي ما ثروت هنا كيسر ديروكا ما كأم ديفيجن زمانة تجارة مربوطية كو مدرسة وزمان ما دايكي إير سر بيعيشنا دنگ بيجيه إير ديامين مدرسة ما بليبو قسمه کی زبان بنوربانه ما بله مدگو مرتب جوارا اوانازی پاروانزی بدایه جسدی حشته نو تیوی ایدن بجایه لی ایدن زی ایوان هر جو قسم دین یعنی ام جوارا زی بجن مالاوانا بابا ایچون رحمتی ام رحمتی جوان تخوازم ای الحیات ام سلامتی جوان تخوازم دیرو کا کلام وقت بله که ثروت و که ویسی گوتن جو خود دوباره حوجانا کم بشم ام آنا بکه و نوا دیروکا دنگ بیجی امر انتخی ورد از نبروجا بماج نوی در ناتبه دنگ بیجی بری که وان مربوط مثلا عبدالله زینی بله راسته عبدالله زینی شعره کی یعنی روزمین بود وقتا خدا دیم قبل دیروکا 700 سال بری مزد کن 750 سال بری کاروس و نفچه عملوجی ون تجربه کی زانن دنا والجو وینه دا لگوته وی هرمه 750 سال بری کلام گوتیه 750 سال بری گویان خواستم کلام بدران کلام 750 سال بری کجبرا حتا باشد شوه 750 سال بری ام گوا لبان دیروکا بسالا ام گانا انا بکرنا بابانا شکو اموان کلمه بساعتا بجن برنامه کو حتی نا حتیه دست بکنیم جو انا حتی داوی یک کلمه کی ابی برنامه تیرا یک کلمه کی ناکن 3 ساعت 4 ساعت مالا گلابدون بگی درسمه نحصر و هفته کسور سال بریه نحصر و هفته سال بری گلابدون بگی درسمه جه درسمه حتی چوه با جزیره بوتان میدا چکوره 450 انسان رو داره میشه دهاتنه کشتنه 40 سال دو زمان دوام کرده لپشتیوان عزیز مجو هدیه لجزیره بوتان 40 سال بری عبدال زمینی کلام بودیه لیش بکن ناویوان انسان ما yani tişteki metune ya navi manatına botene zamanı me ku em dibêjin dengveja iştiye dengveja neyse bana honda bugün hatta iyi ruhanine zaman me berezi bu yani brojana bmaha ternak em van tişta bêjin
İli bir devamı Lebru'na tutkazdım belki ki haberdan direş kırd. Ez Lebru'na tutkazdım. Le hakikat tevnak yani bana tevnak. Aval insan ekune iştine hatta yürü bir kültüre me, bir edebiyata me, bir nasnama me, bir hebuna me. Kelam çiye. Kelam tüşte kubune. Ne iştine onda bir dengbe cahani zaman hatta yürü. Ne iştine keçi kurte me. بدل خبزه و جن بزربالیه بزنگیلیه بسردستیه کلام یک کلمه که زن صد کلمه امیداریه بزرگا بیشم یک کلام زبان کلامه کیفیتنه بلکه دنگبیشم ملت مدوی مثلا دنگبیش بین ام بحثا کچات کن کچی منه دایی که منه خوش که منه ام بحثا هنه کچتاد کن همیل سر جنانات ندر خسنه زبان کلی کاربونه کلام حد چکن مثلا كلام رحمتي شاكر ودبي كلام شيء يسمي ميرو دبي كلام هي كلام عضل زيني لسر ولا تقولي قواتي كشكي خوش كمالي الشباب بيا شعبي خصيه نكر بيا حتى بيجا شكرنا باش داري كرنا باشنا كشكي قولي داري كرنا كزير كشكي سوی داره مبره گودایی که من شاشی بر نمیفهم که نوا کلتر مدا اینه کیشته دل شنو بله جنا گوتنه جبای پر کاربونه بحث ولات خوب کم حتی لسر وانا تش بیجم اجا رابونه لسر جنا چکرنه بحث ایرو بی حالتی آنینه از گرک سپاس کم جورا مالا و آواز جبای گوداری هم کن من بره زیگو بروجان نابو ما انبیشن آقاده या बेटी में बेटा कोले खुदर कोले वाला वो बेटे में ग्रिप किए खुदा की पे खबर आदमी ने एक अलासिम से दो में दिल में करा इंसान एक नवता में सिंगुल राय हाली वाली में जाना नमोगा जिक्र के हना दे रुको जाने के एक ये लोग से कानू रफात चिमल सदे खुद दुनिया क्या में يا القمر وايك محمد قد كاملة قد هذا بدني ما يا سبب لي لا خزاني أزي خزاني بلولا كوي خزاني الخزاني خزاني شايف زي وابداري مدكاي قول مذكرى بواب صار بابا جاد دوسو طلعوا كي شوي دبله وبدا يخوتك جاد فرد صالح جام بندقنا صالح وصالح كلمة توراي شندو كان مدى مسكين ميري خرايك قالوا جيواري حتى سمعنا باسكو بلي مثل عليه سبيق الخيرات مكان وشو عمل الدنيا زيت الانتقال صابونا حلبه بلي خذ مسكان يعني كلها بيك هذا سنة خشبا بقول بيعك هذا ذكرى كم ذا بيقول تبي شندو كان مدى مسكين ميري خراب جنابا سنجي ببارنا بيك ناولا شابا كلمنا باي افنجي كنك كوري سبوشا بشا بزن كل خور ودخور يار كوامي يا قمر وايك محبدا يذكم لها قدضا والمليبة يا سبب لها خزاني أزي خزاني بلوكوي خزاني شنقالي وابدالي قالوا شاوي من شارعنا شاوي من بطالي
من بودانیه دست خود رحمه خود بابا داره که میرات داره مردانیه ناون اجازه که خوبا نکه ماریه از بازه مای گلانه شنا که تمام لدلاله که ماله می بودنا که تنایی که دست داو چاسی دا خوبا نکه ماریه یا که ماله يا قمر وعيك محمد عبدي انت كامل قدرت بالبري ما يا سبب لله
Aman 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 salih aman 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 mahkum aman 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 وزنا منهم يا ربني aman 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 معكم aman 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 وزنا منهم يا دلال دل مسوار بل بدر مالا باب بپیابوی درویشی دل مسوار بل بدر مالا باب بپیابوی سلم بخودت مناجات چندنا میوانا یہ جچائے کاوے گلو خالی نبوی مدکت کا جنالا واد کرن گولے لے عدلے پور کرے پور ورشائے والا درویشی دل تگئی دی برمال بدلال دل تگئی دی برمال نوشاگے شابے مربنا خودے بنا بارا لائے گا چلو زمستان ہے گلو جخواجے ترخالی نبوائے نمین 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 درویشو نمین برخوائے وذكر ويشد لمبات مال باب بكشكي بميواني دلالي لمبات مال باب بكشكي بميواني من شرا دانيا كلا بسورة كردستاني من شرا شجع كراميا سورة سربراني دعوا سمدي كبابة من بوتا نادلة فوركنة فوربشاي لو كان يا مسورة سربراني من بوتا خير دو ولا من اسمك بومرسل شما شما دملاوي خلقهم إن شاء الله بويا أمبر بوشول شبو شتا علي بوشول نادي برا خواري نمين 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 درويشو نمين بخوي حبنا دول بسمام من وال البرحب وحب جاي البركشتني
काले बाबे मन वाल बखरा खराबे मरने पिरा जावाल सकल सोए सजना दे बशुष्टने हुईखा वाला गवाश वाला सोग मुचावे मदवे शिदले किनकान मेरा दिक्कत इंजल जवा के वाला सोग محمد को कई तमाम वाला इल्खाश चावे मदगर वाल हयात आदमी नमीन 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 दरवेशो नमीन बरखोय
برنامه خور بقدیم الحق شدینام لیله بلیله بلیله بزارنام لیلا را خوردان شدینام لیله بلیله بلیله بزارنام لیلا خوردان و شدینام سنگه زد دودان بطورنام سنگه زد دودان زوزانه شیرینم سری زوزانه شدینام کعبه رشکلدانه بطورنام کعبه رشکلدانه شیرینم چاوه رشکلدانه پورینم چاوه رشکلدانه شدینام لیله بلیله بلیله بطورنام لیلا را خوردانه شیرینم لیله و لیله و لیله پورینم لیله و لیله خوردانه و شدینام ونتاخه ونتاخه بطورنام ونتاخه ونتاخه شیرینم منطقه منطقه شیرینم منطقه ونتاخه و شدینام شوتی تاخه تاخه بطورنام شوتی تاخه تاخه شیرینم شوتی و داغه داغه پورینم شوتی و داغه تاخه و شدینام کنکانه و خوردانه و بطورنام کنکانه و خوردانه شیرینم کنکانه پوزاده پورینم کنکانه خوردانه و شدینام لیله بلیله بلیله بطورنام لیلا را خوردانه شیرینم لیله و لیله و لیله پورینم لیلا خوردانه و شدینام بینینه و بینینه کنالم بینینه و بینینه شیرینم ببینه و ببینه و دارینم ببینه و ببینه شدینام شوتی به حورو بینه دورنام شوتی به حورو بینه شیرینم شوتی و هبرو بینه و دارینم شوتی و هبرو روبینه و شدینام کنکانه و امینه دورنام کنکانه و امینه شیرینم کنکانه و نرینه دارینم کنکانه و نرینه شدینام لیله بلیله بلیله دورنام لیلا را خوردانه شدینام لیله بلیله بلیله دورنام لیلا را خوردانه